much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Wåman. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any adoption, Mema Obibia Aquaba Shonkon, Ede Eba Too Much GH. So, Gana Wahala Jumedie and Ebre Asose Mosonfo, Muniaba, Ekia Sikapa, and so Mede Ebeba Sumoni say, Ede Eda Esi Danacha say, and someone Edi Atrenchie Ewo May Emunano, and Esi and Won Empunya Epenina, Nepoma, Sibre, Entisafi, and I will join Yen Ediane Namesese. Share a link no ede ama wunyano wadofo no monam for obusuafo na ne wo bia enhwe bi se ne be ya de ye dwendwen hu de ye bobo hu wonso wonsem bi se bi ede efa wa de kire wadwen no wonso so watimi ede atu edwesan se eba ne se de na se platform na ye bie ede atum se questions bia no wonso so timi ede eba abonte na ne nyina ene dai fa eye nipa ba ko enwa na se nya ensem ba ko na ye tena so eka ensem no de edo pa eye enti na rewa soin na tie se de ensem no ebekọ na de owonsem bisa efa hono watimi ede atu edwa ye papa prophet Nigel Gaisie oda Prophetic Hill Chapel ano ena dayi what the ensem bi abatu edwa amachese Christopher wiasefo na nyina wo bia ebobo ho se Odifoi eden ena wo kan ensem ben ena wo ye de wo biebie eye esoi na ensem bi sei eba na e wo se yempe wo bia wo no so no wo betimi a kire eye ensem no emu adomo asuko eye ede amaye because wo ensem bi ba na wo ye wajen se wo ye bosire mu kan keka bia bobo wajen abewie na wan sha wo twadwan be edu na ye papa ede ensem atudwa wo kire mu a odifo anase sofo nyaminipa se wo no monsa ana wopema ana wopemema na ebiom so wobokro no a ema ye ngina saa asem no so ana sa die nipa na eye no so enka se sofo no omfri nyame ana sa nyame nipa no enye nyame ensa ena ewo no so nemum eye no fru enti ena wode enam na wode nsem wei atudwa na dodo na eka se adabi Prophet Nigel Gaisie waka na so we de waka amana tra waka amana broso we de say de wo ya agensem a enesa na ebusuafo we de enkonko ye say yen ya na ye hyeda ka nsem no e de ato no so ana say oka bibi na ye hyeda e dane no onu ananu muto muma yenko ne nkonko tie emfa efri ho emba ne ba odifo bi enso ewo eye makache ahase ya meneno ebe pensem because eba na difo sama eye difo ena wose yeto ensa e de friend no obiebie mu because kokofa obi akeka wono nyame hunhum ade no won hyadante ase yi a obeto yeguti mayenko tie Prophet Nigel Gaisie ensem no ne ba yatoa enso Bible say by their fruits you shall tell. When a man of God, Philip, when a man of God drinks alcohol, it doesn't make him fake. When people myopically, people out of ignorance, they are not educated, they are not lettered. So they talk anyhow, anything at all. This is fake, that is fake, that is fake. And the fake has become like a mantra to the regular Ghanaian. Every man, watch me, Philip, let me use your platform. And I know Yen goes far. I've been monitoring you. Just that I don't post things about me. So today, people have to be. You post things about Pastor Menso Tabio, about Reverend Isud Anaba. So it's one kingdom. What is good for the geese is good for the gander. I wouldn't have granted the interview, but for the way he spoke with me. So from today, people have to post me, post my works. So to answer your question, Philip, watch me, sir. When a man of God, a vessel of God, drinks alcohol, there are men of God that drinks alcohol. It doesn't make the man of God fake. When a man of God steals, there are men of God that are thieves, they steal. It doesn't make him or her fake. When a man of God womanizes or has a girlfriend or a boyfriend, it doesn't make him or her fake. Everybody, every mortal vessel has weakness.
You have weakness. I have weakness. The person watching us make weakness. What makes a man of God fake is that the person has changed his covenant. We have only one covenant. We have only foundation. The Bible said that for there is no foundation that was laid except that which was laid by Christ. So if that man of God is not preaching Jesus, if that man of God these fruits is not Jesus, then you can say that man of God. Listen, if we say that if somebody drinks alcohol and the person is fake, then King David we should not read the book of Psalms. Because David was a drunkard to a large extent. David was a chronic, cancerous, treacherous womanizer. So those things that people Elijah was impatient. Elijah was impatient. Moses was impatient. Yeah. Louis, Eunice, some of them were even prostitutes. The genealogy of Jesus came from a promiscuous line of foundation. I began saying, so especially my cry is to the young boys and young girls. Listen to me. Catherine Coma, if you have read about the God's genre, Catherine Coma, the great Catherine Coma, one of the women in time that carried healing ministry and apostolic ministry. Catherine Coma is one of the only women that in her private jet, she was going to visit Archbishop Idahosa. Her jet entering into the traffic of Nigeria, it sees everything. Watch me. When Catherine Coma enters a country, she blocks everything. She stops everything. But the pain of Catherine Coma was that she had a problem with men. She has a problem with men sleeping around here. If you read more about that, there's a man, one of the God's general. He was one of the kingpins and parachikis of revival. He's called Jacko. Jacko can preach you. Jacko can prophesy to you apostolic move. But what was his weakness? His weakness was alcoholism. He died in alcoholism. That does not make Jacko fake. What makes a man of God fake? And they say, wakoji edru. Edru na wakoji no. Would wenye who say waji edru. And I say nyamie yachra say wakoji edru. I get what I'm saying? So let's stop condemning our men of God. Let's stop condemning. Again, I'm using the little boys and girls, because I thought that this generation, a lot of the boys and girls, they are carrying unknown curses. That is why that is why we say onye adwuma. That is why we say obre won crime, because they speak against the oracles of God. They speak against the vessels of God. The Bible says, touch not my anointed and do my vessels of no harm. So if somebody will say that, oh, this prophet, this, they don't know what it is, read your Bible well and come. Now I was here for said your ordinance some no atu eja eno no yesikakum yedino kokuo enumu ordinance some no aba na just say de kan ye ene de yedi esi so na just say eye enu asa pepepe na enu nti ene ye kan no yesi etumra ne akyeresie ye bese ye nkyeresie ne ehunu say the prophet yi kan sana etie de enoma nyame classify yese wodifo ana nyame nipa wo se wo danso wo nipa mu na enne de wono so eka a different thing altogether no sa na etie ana eno nti ye yankasa ye papa wo fie ahanom prophet Bernard ACM oda Holy Ghost and Fire prayer ministry ano se ono so embra na adwenkyerɛ ne nkyerɛmu a yɛnte a yɛn ho ase wɔn nsɛm no ho no wɔmfa embra som yɛ enti abusuafo ɛne amoma yɛnka yɛn ho na kyɛ sɛ yɛnkɔ odifo akakyɛ ne no ɛnkɔtwetwe ɛnkɔmɔ odifo memo akɔ aba yusu sika odifo ɛne de aba ne aba bibia bɔkɔ de abdomen nyame ba mu nti ɛho de pa yɛ de Kristo ase odifo ensɛm a aba beto yɛ apono ɛso enie de yɛ papa prophet Nigel Gaisie ɛde aba beto edwa ɛnwe ɛnyɛ obia na ɛka de ahyɛ na no wɔn ana atena se ama yɛ de camera si n'anim ne yɛtwa no no wɔnya ntobase akyerɛkyerɛ ensɛm emu ne nsɛm a wɔde ɛbeto edwa yi odifo sɛn na wo hu no esi ɛfa nokora bi ɛwɔ mu de Sika mamenchia too much motive for chirichiri ni bencheye. Unse and then because of some profu you will not find the genuine ones. And I said the genuine prophets of God. Okay. So what you say? You all share your own Bible. Okay. Yeah, me pese me ma teachings in a dorsum. Sure. Oh, you we are near say we say akwa no ofri nyame na say ono an friend. Okay.
That's what you say. Okay. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Say osofo bi eni sa suban we mu a onye nyame sofo. Okay. Tie. Okay. Say sofo bi enioma me ba bebo so sesi an say sofo bi eni sa suban mu a onye nyame sofo. Okay. Say wo tene na se dwane na che okra nkwa. Okay. Sika what you say. Okay. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Etifia sem osi esu a efata Kristofo asofo. Tio suban a efata Kristofo na ene na sofo. But what you say? Osi no kwasem ni se obi pe ohwefo adwuma wa pe adwuma pa. Okay. Tie osi enso de ese ohwefo ne se wonya ne ho asem bi nka. Tio oyere ba akukunu na ni so eda ho na adwene mu te onye ne ho wese ope ahoye onim enkyerɛkyerɛ onye sadwiam ote Onye sadwiam ote onye sadwiam okay onye pupo okay osidemum odwo onye atutupe onye sikanibere odi onwara ne fiesu yie ema ne ma ehye na se animonyam duro mu na se obi hunu ne fiesu di a ebeye den no bere nyankopon asafo so onye abefo okay tio the qualities of a real man of God onye abefo na wanran anhwe obonsam atemu ositie 7 osi nanso esese wona wotete ne ho eboni dimpa what you say na wanhwe ahohora en obonsam afidie okay ena memfa nu nsi ho yanko Genesis okay the first man to drink alcohol on this earth ene de eto no eya na de bia meka se adifo bebrebe na abon bebrebe na anim hwio o sori ya no ba betam quotation no gina so na pega ne ye baba be chenesi ya kemo ma the first man to drink alcohol on this world the first ever Genesis chapter 9 Genesis chapter 9 verse number 18 eba be pem 20 mekan in tem kakra etibia se osi Noah asefo pete asase so osi na Noah ema wo free adaka nu efri adie ene Sem Ham ene Yafet na Ham ene Canaan na eja na yenum ne Noah ema ba asano osi wo mu ne enipa free apete asase so sankofo we emu ene enipa free ase apete asase so verse 20 osi na Noah free ase yekuya ye kase kuya ayeso bia ye afuo na Noah efri ase yekuya na oye bobeturo na onum ensane bi tiosika na onum ensane bi na bobeturo osina oboroi na odan ntuma dem wa na ne ho eda ho because of na Noah wanum nsa buru nti no dadeja tie die si ye osi na Canaan eja Ham ekohunu na eja adejam na okoka kire ne nuanum baanu ewe adie verse 23 osina Sem ne Yafet efa entuma edigu wo mo betire so enam akirichi ede kokata won ede eja adeja so na sankofo me no mbeso be hu maja adeja because of na wanum nsabro tio osi na wadane won akirichire akire na wahunu won aje adeja na Noah enisu etikiri ni free ensabro mu no Bible so all the time I am very serious according to the teachings of the scriptures tio osina otidie ni nuakuman ayeno oka se wadumi Canaan na obeye enkuam akwa ama ni nuanom because of na Noah anum nsa abro anaso awi apetesi Guinness ni bia anum nti abro nti no ne hu dadeja onim ba bia onenam kora tie dia to no osno ka se wadumi Canaan na obeye enkuam akwa ama ni nuanom na oka no nso se enhyira ne Sem nyankopon Awurade na Canaan enye won enkoa na onyankopon ema Yafet ase entre na ontra Sem entuma dem na Canaan enye won enkoa ote eti ebie ne be how as a man of God and sika meba me I walk by the scriptures nothing by the scriptures and I me teach a lot and found some ye prophet but me teach a lot pa modi emumu bi enim said your modi abadi police for eta time wo Ghana mem na bebre ba ko kanya mi asem yo mo tata yen tio Proverbs 31
verse number 1 to 7. Etibia se ose okasa kire oman mu ohene. Ose masa hene lamo ensam ni. Okasa kire na ne tene etere no. Ose adem me ba, adem yefuruma, na adem me bosheba. Emfo ahode emama. Sikatio na emfo wa kwan enye de ense ahemfo. Ense ahemfo lamo ense ahemfo se wo benum ensa ana etitire se wo bedi ensa ne akire. Ohine kura ohine oti akonya so kwa Awurade abra se mfo ahode mama na enu apetesi enum Guinness ni biye ene de keka ho sauti osi na wanum na ne wure emfiri emra wahye na wanane amanehunufo nyina ensam wani verses osi fa ensade ma de oresai oti fa ensade okeka de other three verses na osi fa ensade ma obi a wagimi but what you say osi fa ensade ma de oresai edibo bi nsa ema orehofo osi ma ne nom na ne wure emfiri ne hia na wankai na ma ne ebio won ensam weda o ma no sika meba me pese me bie wahwefo adwenim na me bie o mo nti ase ani eye Proverbs chapter 23 verse number 20 ebepem 23 tio osi emfra ensadu amfuom wona wase wo mo honam ni eni kwanse as a man of God o mesi yourself in the midst of drunkards anase o mesi ebia bia ba no akwa tena na mo asofo ahwibi na ye chibi nom tio osi na ensaduam eni potwa be di hia na emkoto edi entumago be fura no tio osi tie waja onu no wo na wo na se obo abrewa emu na nimtia osi tonokore na enton tonyansa eni atenatene eni hunumu nso mi jampo verse 23 or mi jampo verse 29 eye Proverbs 29 eko osi wane wa maniem wane wo awrewum na wane owo entokwako eni abobodiem wane owo ebrepura hunu eni enia abrim wana wo kire nsa ho zikaka so bi kire nsa ho tiase akwase odi koko kura na owi apetishi odi bayira mpese na onu biye tio oso wana ose wana wo kire ensa ho wana wo keka emfransa he obetimi di fanta e de mesi apetishi na coke na ye de mexenioma obetimi di coke e mesi alomo bites obeto awu because color is the same value entu beba na osofo abura be de won so aburo ba ye nkomwo ose enhwe ensa se ebere ko no na ani twa e okuruwam na ekoyo no onse one of the brands ni bi ensano brands ni bi ye ensanbet ekoyo ni nyina bible mu ose enhwe ensa se ebere ko no na ani twa e okuruwam na ekoyo ose akire ekate se owo na ewo bro te se ehurutia wani behwe ananade na wakoma aka akontontisem na waya se de oda epumfimfini ene de oda esen enua atifi na wo kan se wodi ade bo me anteme wo peme mante minyane yara pe mekosoma pa akiri kwan bi etiska esida na odifo ye ka so bi ye prophet enye izo ma me nkone de eno so na ensamfu ahipa. How can a man of God talk like this? We mu nyina ntina manfo de omo nse atenetene yeso ene ye ni edifo manim ye ka prophet. Do you know what is a prophet? Sika bra ni nyina ye beba ye bechirechi ni nyina mu bra ye bre wo system nim ni de enoma ye hunu ni nyoma e fa ye ni so no sika tie Isaiah 28 verse number 7 to 9 yokuta holy bible bia emiem emfa on so o ba fon so Isaiah 28 verse number 7 etifia sem osi Ephraim eni Yuda ho atemusem osi na yen mu so eto ntentan e won nsem tio osi na wo hihim e wo ensade mu osofo ni edifo to ntentan e wo ensade mu me ba to scriptures no enti no Awurade aka se edifo ni pensanom me there is no doubt ye wo edifo no sunu mu wi wo so what you say bebrebe na dwensa eno mu kogina altar so enkwase asam nko a how can a man of God be wi apetesi Guinness ni bia bubura na sefo ba be gina nyame altar so na be gina nyansa be na be ka
na osofo edi for tontintan e wo ensadim na ensa mene won Bible say ensadi nti ohihim wo ye emfumso e wo ade unu na je say eba no vision krampo na omo ya mfumso ho sika odifo na wi apetesi abro no te ho e be hu so ma me anim so ati ati na wo ye emfumso e wo kudu e wo asedi e tu de a yo mu what the hell is this now because then now okay so what you say me obi na me free ayo atiako me kanu krepe fe o pa fa on jai because it is your own cup of tea okay yeah verse 8 to 9 o say na afie ni efi aye apunu nyina soma a okwan biara eni ho o say wan na obekire ni nimdiye na wan so na ebeman ati asenkan ase wona wotwa won anufuo wona wate won every empoku ya ho sika the whole scenario no so no a very dicey say odifo ba be gina ho anas odifo of your caliber odi mu twira tonko na fashe baabi odi bible mu a odi preach baabi what you say share bible anas copy obi a oyi odifo akwade o bible mu nim twiro no edi twiro no ye adwuma ba de ye no once na de ni nya che me basika ene ne ye kenkan me pese me pese ewurem a ni ewurem hwawo Ephesians chapter 5 adia ewurade chi ene obi o ekɔnsɛn na ense ewurade akɔ bi kwa se ono mo nsaden ba to atia se obi be ka se uyafunu keka nti no mo nsaden bible na nka se no mo nsaden osinu bobensa eye grapes grapes aye dia ye drink ye ton kotobi nanom enya de akɔhɔ wom ebe mu akoma atoyem na bia ye pastor na so di bo na bom pa dodo no a onumu a sa ade na eye ya wo yefunya ebe bre na se Ephesians chapter 5 tio verse number 18 atibia sem osi asetena pa wo futu make kan 15 no ma jampo akɔ 18 osi mo nhwe mo nantie yie enye se wona wonim nyansa na ebom se enyansafo mo nhwe adaaje yie efiri se enai eye nabone enti osogbo ni odifo begina ka cho se obetima wi nsa enye bone ewrade fu ansa no so a ede ne beba otiri ana se o congregation mo sawase no ede mpa na wodi implant in your mind enti mo se sankofo wo ya so na sikafo ne pe obekonu ma bo ma se bi because yen chiro nyansa sambia nyame asam ede tiwa ya bre wa system ma empo abwafo kwa nwa ye na ma ye because onu sike no ba no nim so ba be ka no kwachu da kire no onfa no kwase asem ya ma ofuru nyame altar to ase ba ene no asofo ni bi ene na mu ba to ase ma menke kana fei o kwase bia obebi atobra okay Ephesians chapter 5 verse number 18 making kind osema momro nsa every said eno na ede sakasaka ba na ebo munyama e wo honhom osemo mfa senko ho anyom ene ayeyiye ene honhom anyom enkasa enkyira mo homo osemo mtodom na mo senko akoma pam anyom ema wurade okay enti se erade ka bibi se yiya bia ba ko se benko sikwa ase osema mo nkonsa mo fofie ba to ase ena sika esi ebie bible mu a Jeremiah odi amese show bible no mu Jeremiah chapter 16 verse 8 osi enkonsa no fofie tio me pese me bie ma watiefo na mo tie ho ase eni kwanse na me ba bia kwa wo nsaden ene ye nwa no mo abrochiro mo to party wo mani agi a eye nsanom kwa ne nsaden kwa ne nsabro kwa ube hu ma me pani pa ma me pani be 60 years wa gwen sa wia wow papa be 50 years wa bro sa bra aton samun 10 time o say Jeremiah 16 verse 8 o say enkonsa no fie enso woni wo enkotena endidi enom so ati ase o sina se asafurade Israel yankopon se o se hwe merema ahosepene eni enigie ne eni ayifukro ne tio
any ayefo ne no atu atwa wo hai o se mu ani da so se mebrɛ mu hai o se na se mo kan nsɛm yi enyina kyerɛ oman na wo ka kyerɛ wo se adenchi na Awurade ka adebɔne kɛseɛ yi egu yɛn so yi na ɛdeɛ ne yɛn atamudi a anas ɛdeɛ ne yɛn bɔne a yɛayɛ Awurade yɛn Nyankopɔn no a o se ɛdeɛ ka kyerɛ wɔn se esa ne se mo agya no agya me Awurade asɛm ni na wo kodi anyame fufuru akyi enti bia ba akra no eni kwan se as a man of God anas as a child of God ura ho ba se nipa na ni fie na so o hyehye nsa e wo ni fie no so e bone wo ati masidan wa ma ensa ba bia ona osika ni mu ati ma asidan ti abrochira sidan na wa ye ba e wo efie ho eyin fa na Nyankopɔn betena kese amma wa adwunu kwa so obeye the altar room e wo dem anase wo fie a wasi na wo protection dia Freddy for yenya protection oba sika oba se ye bomb pipe ye hot pa ye nkwa be so odi for what can kind eye twosem no dodo na ama yen ehunu na de ye papa de ensem no tu dwa no making foto bi de pa eye one more side na eba no emma side so one more so no na one more ye nyame one more atese nyame so ebe one more so who ni say ba ni nyame dwuma mu di a so usi ntoye no eni kwase ye di edina so ekodi ti awana se ye de ekasa mu nti wo mfiri nyam sika meka se Nigel Gaisie trofo ma me nchiro David we nyina oye nyina na Awurade e de kire ni bibi then na Awurade de kire no ti o di o ka no ni Bible so obi a oni Bible mu bia oye honkonku tunya dukuru mo nim se oni Bible Psalm 75 verse 8 ti o si na kuruwa bi Awurade nsem ti o si na kuruwa bi e Awurade nsem na emu bobisa ani fi ahuro ti o emu bobisa ani fi ahuro na emfransa ayemu ma na ohwie bi ampara ti o si asie puopuo mpo no asase so abone fo nyina be fefi ano ti o asase so abone fo nyina be fefi ano etiska bu sa ensa be na onu mu awofe enti na akọrensafo ne ensabe mpo mu tibi nyan nsa no mu o wa no tafre ne church ma sa na tere na si asesa no a obetima we nsa sa afọ ma no ba ko si anwumre ba onye wura so nsa ne wo se bi nyame ba wa nyame ba eri ya wo kan ya ensa no what you say okay get the same Genesis tika eya me pese wura nsem mu na afi wo kusa question na yemusa the same Genesis chapter 49 verse number 11 or say na osane fumu ba e wo bobem na na fumu biriya ba e wo bobepam o si na taade e wo ensam na entuma e wo o se ene ne ntuma e wo bobepa mojam o se bobensa ti o bobensa beba nani ayeko na nufusu ama ne se efita enti as a man of God ensabe na wo sa wo sika on mi bia wa chiefu adwini mu eno mo hwe wa chirichiri o Kristo ni ensabe na wo so no wow etu wura a man of God akachi bia Awurade sibusa sika Awurade sibusa na ye hunu nyame sopo ye hunu nyame difo because ene ebia ba befrafra ni mu a ye hunu papa ewom odifo asem nsimbusa no wonhye denya no emfa ma me papa eyeye odifo ni kwan se wonya sintoye ana because sister di David yamfa to ho a okofa obi ayire o a wo se ku nipa no kramposa ede kan ho na nso ni nyina mu no still na nyame edo no enti se obi ya nyame nipa na still na no se wonom nsa ana wo pema enu ntini nyame nwosra entimi ni ne so ana ti ema obi anada no ho so ati ase Nyankopon yensi na twetwe eni nti oso be enu ade yen wo be hyeso ade moturo mododi obede enti wo ye a man of God wo ye sofo sika wo be enu na yenu so be wi apetesia ani enfro a man of God na so ati ase wo be wi aseni o manu a enfro di ni kwa nton so enti the radical say Jeremiah 48 verse 10 was eno me nka de oyo Nyankopon adwuma de biara etu timi ma begire nyame altar so e be play with people's mind and I say
play with people's emotions. Okay. David ya can answer me. David na yere mo yes 700. Ne mpana for 300. So what you say? Our ma bebre. So what you say? Ba o de David ye. Obi yiri gare en okoi. Otina ban so awe amanfo adwa ya no ko hu oba yi. En na konkodo no. Tio, the konkodo no ne oba ne dae no afei. En na odo oba ne kunu kosi akono. Said the beya obenya oba na one because oba oni bema do betima wa no. Ana oye yama oyekunu wa akono. Ana otimi wa asa oba yi. Okay. What you say? O wa asa oba yi wan fa kwampa so nti no. Tio, wan small di for kron. Ana bre. Say, kona koyu me ba David atain e ma me. Say, why you be say? Why you be say? Na odifo no so kwesa se nyansasam ka wo nti no. Wankwa David oye jamanfo. Aye sanka David ma yekun. Or the ethics, or the proverbs, and the Drۆps or hine ayewona oye na ochu man na o servant ni bi akwa fa obi yire na so asa kum sa nipa no a onema mpa cho ba nipa ne de o de se mi nso be kum ni bi tio mi nso be kum ni bi ene odi boy ne nso se o nana mi bo mi mu asoma nyankwada ne nana ye wa Tio, David Bible na David twane ni wewo na okoba bia osodi ra na okoshin na orepente onyanu ho enti emuna aye Solomon epie frim yo emuna Solomon epie frim ana odifo ne ka chense essence wa ese enti emuna Solomon pie free. Solomon enyoma na David ede tuo nyina no obesesan. Enyoma nka David ye mo mani mu edwo. Ono de obemiyam. Solomon ekọ ni abosonsomfo okogore. Ono nso sori enom nsa. Ewi akire okowuda abosomfie. Enti adenti na Solomon ye David eja anase David ne ban Solomon na because of apam awrade no wan nya no. Okay. What you Adia ready to no chi. Adia the killer one you no chi. Okay. Adia any time, any time. Also, can say Abuson, so young Quasiasam. Any question, baby, I'll call Sufie, and about Paul Sufie. Okay. 8 years to go ya, and I bet you are not so big down. It's only see all. It's a whole lot. Now, Solomon, I compose good summer bosom near Casachano on it. Na odifo said there wo ka eya wonsem yi ne said there wo de wonsem yi atu edwe na che se ba na said there ya papa prophet Nigel Gaisie ka na che se wo nyina so bia wo ne nsem no de wo ka ne nyina o ka e de justify ye ni pesu ye mre ya wa ye nya ya dwin se ye pesi ye jai no eno no wo ka e de justify sa na obese wo ma ye nti ase sir unse sika se obi ye wo fortify in the power of the Holy Spirit or kasa just by the actions. Okay. Either you cannot call yourself a prophet of God without knowing the scriptures. And also without knowing the Bible. In the process of the power of God. Obey can is graphic. Na enunti no obi ye difo a eni kwanse nya ne ho mfom so ba ko say Bible say sika wonya perfect and the radie you. Okay. Say odu baba ye ensen na ho. E dia baba yi ni pakuo bi ama ono alpha. So what you say? Enti wo baby a wotosie no. Ebia now ye kromfo. Ye nhwe papa Duncan Williams. Okay. Archbishop. Baby a something to be kind of story. Sure. Some na me ye kromfo. But wo dey hear me say emu a na rade frem ma me ye sofo. Enti ye papa ye ba che say ye papa Archbishop Duncan Williams. Baby o free ye no. O ba ti so on san ko from man. Sika emu da. Okay. Okay. What you say? Enti sa wo ye odwamanfo. Ebro odwamanfo ni gwa na okosia Yesu no. Wo mo de water ne na Yesu kan. Oh, say ani ko mensa nkonko ye biem. O se ye de yi ko na be nkwa bi ndia de su chense. Ama wo so. Enti se Erade bu ni bem na oje no.
So what you say? And no ko Israel. O Jamanfo we ya Awurade gye ne ho asɛm ɛda hɔ no. So perfect. Enti sɛ Awurade afrɛ wo. Emra na uti bonim ɛna ɔfrɛ wo. Wo na wo si nyame afrɛ wo me I don't know. But and you be ya busa. Oh, and the abusa na beko so. So what you say? I don't know. Wo na wo si nyame afrɛ wo. So ɛdeɛ na kyerɛ. Okay. Ɛna 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 ɛka sɛ any kwase sɔfo bi ayɛ sabia. Ana so ɔboro nsa. So what you say? Enti a whole lot. Enti timi begina TV so. Begina enyo TV ni nyoma nyoma bi. Aya journalist one sa TV presenter ya me hu de heavy mo. Ni fo. Mi sa te na kwa mbone so. Odifo ye besan aba ye ebusuafo video ba ko esan e wo ho ma yen aye papa prophet ena na wo sanso e wo ma ni nyina efa na numu no wode nsem atudwa no ene obiebie nyoma eni so pa eye e ma ye hu se edifo they see in bits and they prophesy in bits na just wo mu hu ni fool ohuni kakra bi na wa baba be kirekire mu kakra bi na wo hu ye na no na enumu no nsusu no wo magana fo ananse wo mayete ase ese eye ade se nyankopon krompo otimi ma na difo ni bi etwantro ai wono a hyeda ema ne ka eye nsem bia eye entro ede eka ho na no se de odifo wa he obekire mu ama ye hu na ebusuafo mo enkohwe sa video no embra ne ba ye beto aso There were types of prophets. Your minor prophets and your major prophets. And a major prophet, no, your major prophet be in a given field. And every major prophet and every prophet, no, was some and share how you be defined. Yeah, but Joel talks about restoration. Joel talks about the Holy Spirit. But Jeremiah, he talks about the people of going into exile. Jeremiah. Yeah, but Isaiah just say the virgin will give birth. Now that makes Isaiah. And see, you cannot be and we have prophet that like Samuel, he ministered at Shiloh. He ministered before the people of God at Shiloh. He had a nationalistic oil. You were a diphobia, a radidio minor amomo. They see like me by the mercies of God. And I'm not the only person. Ghana has a lot of it. Your home last Thursday, your angels ever found me kosro. Eko kan sembe brain me. And you were difwa nediano or hey. It happened to be me sense ya mediano by the message of God meet me sense ya metie me hu bet me fimimu akwa bonten akwa check yaba into me on nationalistic oil and I not just nationalistic oil I speak about America I speak and me mediano no sempa choti as here into you can't be a prophet and a major prophet they said yes they said Daniel had a kingly oil. I have a kingly oil. Okay. Like Esther, she had a queenly oil that she could go to the king. And you be I could do a meme one. Nansen yes and Uncle Funny be air. And then normal say young man like me meets my catcher or man paying. So I want to mean yammy because median a divine. A mechanic, a nipa nessa me the bit me attack me. And some of the second back and the regular person whom I am from and own to minka. A home ne bama sumeka. Now, say, say, especially the major prophets. Yes, please. I be working on your own. On a national level. Yes, please, sir. Is it possible that as you are seeing, one is saying, say, this party will win, the other is saying that this party will not win? Meanwhile, you are saying the very same. possible. How? Possible. How? We see in bits and prophesy in bits. Yeah, it depends on where you are standing before God. Young Crawford, omu medo ebi hu ano emetra obi won obi hu ano hu medo amatra ba oka embem because onye hu adwuma okay last Thursday nyame ma me hu so call heaven okay me do heaven no for that's the first time I menya transvision ache so for be a diphobia no okosro nyame hu man so a odi more than 1 minute a second so waba. But when I'm keeping for a long time, so I was asking myself, am I at the right place? And I'm a Holy Ghost. Penamu say papa netrim mi unechi. And I nyamenjo be a mini say me na ko won notice no. Nti mi hu nechi. Obi nso obetima ka say hu me bo. Obetima ka say hu me nsa.
So Psalm 115 says he's God, he lives in the heavens, and he does what pleases him. At the same road, but the cars are different. Oh, yeah, nyame, oh, yeah, person, yeah. And now there is a spirit before God called a lion spirit. Nyame won't bet me at the asema be so diphobia no. No one kasa sheda. I'm a D for netratro. It doesn't make the D for fake prophets. Nebe den who say ne D for entro no twa and say because acquire faith, acquire GD mu answer. Yes, please say onim a troena and then nyame ho motel so Romans says as many that are led by the spirit are the sons of God. Some patriotic say a D for njuma no complicated. I tell you say but the message of God must come back 19 years or more. Me started come at the age of 14. And I tell you, it's some of the things that I even say. Sometimes me man never prompt me. You might not even know. Somebody thought I say, "Inti ane prophet ebe to me ne prophet be or honoma." Or so here ne come say or kwa obelusu battle no. Obi nso bebre ba ka say or kwa obe winning. But your little voice no, the young prophet ne dey ne ebemo. It's the same circumstances, but depends on where you are standing and depends on the covenant upon your life. And at every given time, Nyami raise one voice or raise two voices. Somebody here. Bakobe cancel the other. No, like say the last election, there were a lot of prophets that came out to say your prophecy didn't come in. It came to pass, and I'll leave that to the court of public opinion. I won't go there today. I won't go there with whatever happened now. It's Naneku Fado. I pray for him. This I pray for him and his government machinery. I'm a positive-minded man of God. Let's focus. Let's support him. My prayer, the Lord will help him because it's not easy to be a leader. I was praying that the Lord will preserve him. I was praying, say, that's it. Because I think so. Ni or man who do call on availing home. And I say, do sa level, and no be bringing your kutia. And you hear a good counsel, you hear and say, people can look into his face and say, Papa, and crofone bread. If you so your counseling to send your counseling and Calbetimas the system is hot. A man and koi be everywhere. I mean, enkoye. But was it part of the things that who here and Yami farm so kind. Yeah, me make say Nyame ado yamfa kwame do man yamba. Oman beko 1983 and the records are there. It's on everywhere and the signs are clear. Now Fourth Republic obia complaining aban bia buy so man mu ade aban bia buy so ban mu ade. But this time it's okay for me. It's unprecedented. Example. Those days, and like today, I don't want to go into politics so much. Because no, I don't want to. I'm a prophet. I have to less Sunday. We are prophet today, but people also attach certain level. But of like I said, Kwame. So be kanekre. Now also kra Quran, also kra with talisman, also kra Bible. Kwame your man mayete. I walk on the street. I drive on the street. I have members. I have so many members, church members. I know I have colleagues, senior men of God. There is a big man of God in a big man in this country. The system today has made big men little boys. That there was a man that those days said, Mikonifia. That was the first time. He's a Ghanaian. That was the first time. Me who said in Crawford, she said cities in fridge, the freezer. And then a friend said, Prophet, meets me 2,000. Or where Juma ye go Jumano. And no man could maybe Pamo me workers be bring from next week. Is it because of the doings or the inactivity? No, and koye. But yeah, dear, so we are saying no. You see, what we do is that yes, coronavirus landing everywhere. Yes, but to a larger extent, say minimum asofo be bring kasa. Yet snatch here council now. Obeti mat 5 a.m. Sounds to me 1 a.m. Obiamba. Not that they don't want to come, but sorry, Anana. Offering the cry, I have to give it back to the people. I've monitored. And I saw a program. It's not the coronavirus. The time, you see, let's be truthful. And young bomb Paman and Nekufar said, rather be Dumabuano on any machinery. Not Nyamebe more another inspiration. What we are going through, the Ghanaian is going through. You see, as a prophet, maybe Omeka say national security in me, but of course they can't because
Semba choti ase. Me catch on mine say me catch the watchers of the country say. And normal enkoyi. The earlier we check it, the better. Me who normal be bring, but I think say as we go, maybe you can ask me and maybe I might. Your security is at risk. That I have seen times and again spiritual. Even this dawn, soldiers on the street. I've said it. I think that I said it 2 years ago. Unless nobody soldiers on the street doing what? Yes. Demonstrating. No, I saw. You see, prophetic. You have images. You have sign. My sound come there. If there is anything for the Ghanaian to do, Nanekufati to do, we should tighten our security. I'm a spiritual man and I'm talking spiritual, including this done. I think 2 years ago, I'm sure sound come say, me down and me mommy home so. I me call Bema camp and I'm say soldier for 37. Oma bahono ma na sekaseka. See, we Sunday me ya sorry no. Me will say tema phone police for crash. Saturday na si on Nigeria no. Me will say BSC wa Ghana and we weren't able to control it. This done. Me call baby I'm a bomb pipe because me be catch such wrong man. That's why the Lord told me say me be to Captain Smart and all that. Me will say a soldier forged na 37. The nation so the young fat being a penny here, IGP here, CDS 8 here, your papa president 8 here. Let's watch our borders. I'm not a prophet of doom, but Prophet Nigel Shen come a bem. Me Shen come 10 about the message of God about 9% bebem. One of the things that you are seeing. I have seen and I've said it. I'm still seeing it. That is going to happen. And Obibia or when need to say me when need tension in the atmosphere. This is not to cause fear. This is not to cause fear. We are praying. My prayer warriors are praying, and I know that I'm not the only seer in this country. But anybody that has eye knows that there's tension in the atmosphere. You are talking about our borders. What is wrong with our borders? No, that I'm a prophet. I speak figuratively. Now I was here for said ya papa edinin nsem no atu edwa na tese still na no yeda so ewo edifo eni wo mu enwuma na said ye wo nyankopon eda nnwoma ede echo mo na odifo wo he de yemre hu wo betwa no ye yopo ede amaye odifo we de wa watie ya papa ni nsem a wo de ebobo so nu ebie say mo edifo mu hu in bit ebi wo hono ma ba bi amowo no nkwa na mu hunu mutimi hu afa ebi no so timi hunu aha ehunu afa ehunu mu nyoma na ebi wo ho kwampa nyankopon kwampo no or the lion spirit eno na de ehu hia me lion spirit na obeka ye no yebesi ehu no ebi ana ya kenkan ya na enso ye hunu wo twiro ni mebi ana ewo mu a wo de ma ye ntia ase se ewo mu ampa o tinya me ewo the lion spirit a wotimi ehye na difo ema wo mo eka ensem na susu bekom no na eye entro wo ka we because of say eye sa na etie anase or ka e justify no because of enkomsha wa hye no wo maimu a emba mu no enu nti na wo make such comment e de afa eye nyame e twiro no eho ana sika beka ne se unse sa nyoma winti na ma bibiri na akọwi wo. Okay. So what you say? Na ase film as said your friend a prophet. Na a prophet unim Bible mu. Na on do kro Bible mu. Unse Bible say o rade me da wasenya no ho. 1 Corinthians chapter 14. Na verse 30 and the Bible pem 32t. Okay. Osina say obi a oti honya edi a tio we tira me say enye odifo bia na wo so man ga na yeso so so. Okay. 1 Corinthians wa oti me bi Bible. 1 Corinthians chapter 14 verse 30 to 32. Osina say obi a oti honya edi a na di odi kan emu ana no na mu nyina batumi aka adisem no maako na wo nyina enyamu adisuade na wo nyina afamu afutu. But what you say me fan sem wa hai last time me mo president abako ye aduma na radical chem sem nka kire me ka kire na ye shock na yo so be busa me sem na me sem pa cho ye radical na maka me ni bibia me ka kire no ko no frame so di for ya mpawo na nka de na wo kan ka me ba akoye kame kwa koye instant. Onse be bia na mi gine erade de ho adiye ma me. Okay. Ene bi won so akoda otimi be bie su kire wo. Okay. Sama ko akona koka. Ye se de ode papa dad lumba de ba ye no. Okay. What you say? Obi su kire me.
but what you say ade hu memra mada e na obi yeso e na onam a obetima bi yeso a kire wo said ye nam we bi ye hu abaifo what you say spirit hierarchies omuna mo mada na omu nipa what you say otimi bi yeso kire wo ebi wo so otimi kasa kire wo se wo ya okoi oye ebia oye baifo ye demon okwa akoyesi makwa yesi na stop on tio verse number 32 osina adifo no hom ehye adifo na se every say nyankopon enye sakasaka nyankopon na emom ojuo nyankopon said ye etie ahotefo asafo ni nyinam. Our God is not an altar of confusion. Sir, twede ye ba betu obehwede omo ye ekufuado ye papa ekufuado de ye ba ye papa mahama nso de ye ba e de ye kire oman Ghana because of a gift when you can talk yes Ghana sika because of the so called a gift we are enka entoka yes obi we di ni prediction aba ena ekufuado be wini 52.8 ye wi 51 po enya eti adiye no eyifa ne fire ya wi ya petesha no num whisky awi brandy ni Guinness ni biye e ma nkwase ada ye sonko a o se obi otaburu nsa bi ohunu bayi o de so mo nkan kire me obi e konse ni biya no because a spirit ewura wa ejima ohunu bayi fo kura bo so buru nsa no keka nsem bi we ya bayi fo mi hunu we eye no kure say odie obi a oburu too much na oburu ekwa nimpa o ka se mi amenda oto o say you the god of drinking you the god of alcoholism wo mo di sutumi wo mo timi di gurawo e ma timi ya basa se the bible kan wo mo timi wensa e wo nyame altar so e pe mo mani bi e ma afie ni afi aye nyame altar so ma e ti se odinfo begina nyame altar so na o catch yourself kona koto sinabra mi nya paye ma wa bodam said ye divo bi fra botifu a ebi mutime catch om so mo koto ne aponchi fita ne enko ya paye wo nsumu ma na oba ti bonko so papa said wadwini e da fom no wa manisika so koto aponchi fita no koto samo mi nya paye obi kura de o de prekese twajimi e wo mu odifo ba ku bi ti kumase oni de o de jabidie any water water 75 million. Oh, now water water ton say jabidie ton say ti ba me share programming of from say prophet akasunsumun say mo too much na be dwine ho a any do difo ye oba me phone so a any recordings any munuoma enye fe and airtime say and a deep for the so-called prophet. The 5 minutes or say the 5 fingers of God, the pillar of fire, apostle, prophet, pastor, teacher, evangelist. One way the 5 minutes or BIS. Yamibaka in Wakapo Kazet. A D or Dema Pentecost, Ubeko CS Nedao. A D or Dema CS, Ubeko Presby Nedao. A D or Dema Presby, Ubeko Methodist Nedao. Because nyangopo onye altar of confusing sika what ya say enti so bi di san we ba masa be ma botugu ba bi we nyina ni frɛ na osogwe na osofo kwa timi biye bi aba how come osogwa obi asam na nimu fifire abetia tight now the tight ka kwa ko biye bi aba onipa no benya nhira tight e de hwɛ enwusia ekunafo ni nyankam o we de ma me na ma bi asma comfort we dey my boy your papa me to so ma sorry difo and then we say ano o tin ka say won konko kire ne say e difo bi ekunafo me nse bi o ba bi a me bom pae no a mo chi ampa a wa kan ho ntam so pe so bua say ekunafo na me say wurate e to da do mbedi kura ye den entuma bi fura kura den sika e ti say sumasi koton piota obi kura no koya lala and the big the tight. Now the type to grow hotel them and you consider a master queen. Now only panel or one pirate and I saw them 10 years old. Resica, cost a minia day no. Cost a minia day no.
Woma ye frɛ da sei enje bia me nya modai. Odifo we dey me pese unsi su pi emfa emma me asemi a me ba bebusa we. Say dey wo kan say nyame e wo the lion spirit utimi di run out of emu eno no. Me pese mi hunu say ene na che say o kan sa does it mean say ne nkom sha wo sha ye defy election one amamu no. Na nyame lion spirit ni na e feeling no emma ne ye ya because wo ka say nyina no say that say yes the Lord. Unse sika so be ha election time interview me. Ema me catch them say we nyina mo nkoto baabi. So what you say enipa mienu etumrika wo ye dem ba ko be wini. Sika what you say enti we nya nkom se bi aye bibi o. Na de ono so ka pecha ne nan ya ode ne nsa bom pa ya ma nan ne kikesi ni ono so e. The most prophet of all time apostle ni ono so e. Ono kwa de ne wonsam kwa se dan hwita organ nem. Obi odimrika nanti nsuo so e asem ketua prophet. Eya obi obom pa mo se de bom pa mo jafiri suru ba eno kwa samankesi Holy Ghost temple esi ho bom pa mo jafiri suru se jatana betena so dan so the revival of the Holy Spirit eno kwa sa temple asofo eya no do ti so ya mesere wo kwa na se de omo ya kekabe so ko no mo da fom e bom pa esire awrade ya subject bi yon kwa na esire wo mo ba kekabe nsem ni tu no me yes me omo boa Okwabo aya sometimes tibi kwana me ma so anwen na me hwede bi ka confession bi ye so what you say aya nya fe but nyame tifo de Bible so be nyuna yesi Obeyina yenunu what you say mo tumo de obefu afa na num adanti na difo be nya empena basis ye odifo be nya empena basis ni ya rent dan ma bi mo what you say esi de no difo de he o cheche correction kakira beba no ne dia boa de dia koto Rolls-Royce ene nkwase ade dia titimu na asore man so asabi jimi kakra e wo mutirim ne e boso e odi sankom e dia nkom na nyame asam nyame asam so ban se na nkom se na ba etuwe nyina firi nsika ese kra de ye nkom wie kra sa na edi nyame asam aba ewurade Bible se beto da mo be se nkom se fanefa o de your prophecy se ba ye nyina be pem ne the empire because a tangible prophecy. Yeah, na beka. Mu interview me, manka. Child go nyina your fallacy. Where the way back. Anybody be new to me kaya de ba be wini. Omu me enu nyina ntimi wini mo. There be. What is it when your prophecy? This is the time I was say a man penning for. Ye ba pe kufado. Fadi for the se baby. When nyina free fa. Ye papa Mahama. Daddy me salutu me pewasema me nya politics so ekufado so me pewasem but the apostle man mu hwe na mu fa mo nansi fom esi de na so called prophecy eti ma chaos esi o man hwe abato nanu ya hwe de nan kai kwakosi ye obewini obi Mahama be wini 52% eti hwe de na akoso enti won supporter not one ma wo hu say D4 we ya kan do e wo say embe wo say bam sesen e wo say bam sesen sika when na ya nyame chiri no ejubo so be ko D4 na sem adambo enkwase ade nko a na odifo emebe na otwetwe nkomo o ma yeti ase se odifo a wo hye nkomo a odifo wo hye nkomo a wo se ebem nti odifo a wo hye ono ane ye ono a hye ne nkomo a na so ono afiri mu hye ne nkomo a emfre awrade no wo na sa difo no obewu chamen kenkan so na wo so kenkan yinuma ye ne yemfa mfansi eye asem so eye Deuteronomy 18 okay Deuteronomy 18 verse number verse 15 etifia se kwose asofo eni lawifo ejapade ni awrade tio verse 15 etifia se kwose wontie onyankopon difo wontie onyankopon difo ntie os odifo a ofrimu a ofrimu nuanim te se me ena awrade onyankopon bema no so ama wo onu na muntie no se de wubu se awrade onyankopon e wo horror adwabo da no ase e ma menti mi nyankopon ani bio na ema me hu oja kese ebiotie o na mahu enu na awrade ka kire me se de wakan yie mema odinfo so mama wona wonuane mu tisawo tie o na me de me nsambe samanu wanka se di o osine awrade me de me nsambe de ebe she nunu odinfo bia preach the salvation
Said your papa could say what you come see on sa. O different Pia was our yes, sir. We are all in Paya Chinam. And one of the revival of the Holy Spirit at Tamua, the Yachania Sunny. Tiquatias here, tea, or snub the men Sabbath. Now I can't be a messenger in an answer one. Tea, now a bass or Biara or in Siemensum, now overcome a demon. Now maybe son in the hall, Tio, verse 20. Was ordained for the man hustle. I can't assemble me demo. Amen, son, said, Tio, was Amen, son, said, Onka. Nadia Obeka Ache, Obeka Sa, and Yamifu demon, or the Fukumbe. And so differ so different was so a differ ye can some ye would move as a way the differ and I am mini pay the working womunity and wunuko and so store than that one more ekasa. It doesn't mean that Trono, they say no Yama was a son in your memoir. Now said the work comes, they say when you sub your one. Said you can not to Musa. Till you radical was every other can Wakuma said, a bad then a young as summer a radin kaino, and he said, the Odiv one casa a radim. Na asamun anya hwa anase amamua na asamun influrade ahokyere and odivo ne de kasa ba munhuro no. Okay. Deuteronomy 18 verse 15 kopem 22 do bi ankan. Man of God bi ahwemo de bi nankan. Deuteronomy 18 verse 15 to 22 and when you free. Ma men sense 22 ni sibim. O se de odivo ne kasa awrade din na asamun anya ho ana amamua na asam emfiri awrade o se ahokyere na odifo ne de kasa ensuro no sa na bible ne de source enti sika we nyina afiri odifo we de ye enche ye de yansam no eba ye na wie ye nkomodidio ye de beba ye na wie ye a enisa na enum no se de di kankan na ebusa ne de ye ebusa say ye besi ye hunu asofo no de bia wo ba ye bebusa asofo no ma ma nso ye musa ma nso ntem asofo ne yebebusa wo bia mako say no ya bre ene ye nyame akase ya bre na nyame sise no say ye mpe bia tie bia ye pede ye hunu say wo ye nyame ankasa musini ene enim se ni paso mesi na ye tie no obenti na ye tie ye besi ye hu ye papa prophet Nigel Gaisie ya de se wo firi nyame anase wo firi nyame. Okay, bacho fa camera no kire insuru suma nwa ya mempe enuma bisi basabia se yebusa mi pacho se ohewe vertical eye too much gh o ma ta omo no bible say won kronkron na munsuo so eye adwuma bebere ebi mu koto nsum e ma omu fi akwatafo no na ebi mu nso e na munsuo so etupan bebere na ebi mu nso won kronkron na asubo so e ma omu bo nsuo asubo amen. Enti ejina nsuo so busa asafurade se ye papa Nigel Gaisie ofiri na na se enye omfiri no tio eye nsuo keke enti mi busa wo ye ba Nazareth ni ba hon konkron wa de ma ye adwuma o miamia bebre sika fafo no to ye be ya hodwiri dia de bi wa ha wa de ma ye adwuma o miamia bebre mi wura ahobrase mu akwa mi busa onyoma bi mi gina Ezekiel chapter 14 verse 1 echo. Enti so miura ye na nsuo so ebusa se Nigel Gaisie ofriu anase onfriu misra bua ye ne ye nsem hu bi na ya dada o man ache onwuram o man enam kwan bi ya ye nim so pa cho kire nsem am onsam ye ni hwe we enye bibia o pa cho separate nsana mame separate mame ebusa ne ye no de ebeso no apagya akoso na atiefo omuti ahwebi Nazareth ni ba hon kronkron ye ebusa eye no kore se Nigel Gaisie oye odifo anase onye odifo entem so hon kronkron entem so de ebeso no apagya entem to why entem so nyame hon entem so eye papa Nigel Gaisie ofriu anase onfriu ona ade na ye adwuma e wo man nim anase anye wo a entem so yewura entem so mba to fa kamna ne kire me pa cho tie wa wo hwe too much bia Nigel Gaisie mfiri awrade me bible ni tie me holy bible ni
Se ofre Awurade na meka so mfre Awurade nkume afi. Alpha osi omfri no. Pato peja onsan ma me. Enye nsuo. Wena nyame ma bi kwa ni adwo mu 20 million. 30 million. Na ye de nyame asem ye adwuma kronkron no ye ho ka adwam. Enti we obi tua sika. Dabi. Obi ko bo musuo. Dabi. Odifo bi no me ni wakoda. Me kwa de ampare me ka wa ne semi. Enti e de na kire. Yamsen. Daddy, e de na kire. Nigel Gaisie omfre Awurade wai. Mon she mo manu kochi omfri nyame. Omfri nyame. Uti nso ni ku ba bi ni discussion. Na ewusiafo said ya mu busa ye no ya ye ede amamu nti odifo normal ekọ ni de esisie ni de chese ebebai wo hwe de ekọ ni de se de mpempenso a omayi yakwa kodura dudu na esu enoma mu ayeden noma enkoye edifo ana asopọ eka ho bi na amasa ahochewe ebe omayi mu ana na yemfa yokomodidi no ensi a oh my God na hochire nyina 90% e wo sankofu nchen. okay Unse ebim ay invoking of spirit. Sika ye wo edifo 7 wo my God na mu. Unim bi omo ye nipa wo my God na mu a. Ene eya me ya se me koto se nyame ma bi ati asori bi mu. Na ye di ahomone e de fore wom. Ne ye di enuma bi e de fore na me yam seseme. Na makoma ebo peri. Adenti sika adenti na obi be ko nyame nipa na ase. Ne wakọ ebusa. Se bia me pese bi hunu ba bia Awurade ba bia ode me kọ. E bia me nkọ na ase ma me nkọ ne agi ni sika 10 million. E bi ya ye mpanimfo akwankyere nyina. What you say? Well, Nancy akọ radio station bi. Aboa pompa ye posika ayeden. Time ye kwa akọ sika no ayeden. So what you say? Enti adie na ekoso. Wa be gire mo be kan kwa no ye chiru. Said ye didn't cry ye adwuma ye nanti Awurade kwan so no kura tiodo ye chiru. When you na free fa. Say enkodi for do be gina nam abom pa be 5 hours. Only church members. Now nanti kurunkruma adie Awurade be hinta. Sika ba we o de hade adi for na man ga na adi for de ye. Me bi nje ni monyam bia o. Adom ne ngosa na me Awurade de ma me no. Won kunko yi nu wadi kire mo anu wan. Awurade oyi nu wadi ya ma hunu nanim. Na ma me Awurade yi nu wadi na wo hwe ne bo. Ebepem ne na ase a Awurade. Na oba biem na oyoja. Oja fadum pa, utimu se nipa de gina we. No wa yesi. O ma me wo ne. Zama ko a osuru nyina ta wachi. Na de obechichiri biara, ye bechichiri wo so. Emo bi na da. Emo bi entum futuro mu ani. Omo bi emfa nko samenem. Luke chapter 6 verse 37 eba. Os oni friend kwanya. Nyina ko to amenem. Maame bra adentin wakọ ene atwa waza ya ye 419. O kwa so na musa se Awurade tiwa na se Awurade ntewo. Ene TV presenters ya mu due bododo. Radio presenters mu due bododo. Enti ya mu nsumu ni nyame sunsumu tinimu. A mu be equip the women of God. Enye me nkwa na me nyame difuo. Bebrebe na wo ho. Ka mu be ba be gina radio so preach nyame asem. Enso die aye bibie ho sika. Ye aye bibie ho. Orifo na we wudi se na wutu mabunu ne fo na wo telephone number so etu edwa ede amayen ya enesa. Mesrawo. Ene ya kasa bebre. We kura de sha. Ensanum quotations no. My ne part 1 part 2. Part 1 part 2. Part 1 89 Bible quotations. Part 2 185 Bible quotations. Mesrawo. Mame eja ena emra yiwo mu emu yesum enuma etwa ye mu nyinye hye emra yiwo mu no ye kwa wiye mnimu pe ba bia nyame ti o pe ba bia eye nyame ba bia nyame yankasa na konwa edisi a odi hene enkyerɛkyerɛ papa nyi ba bia yeton yesu moja yeton pada yeton kelewele yeton adwongo yeton mekosam yeton ebuo wisa
Misrao. Media ye Prophet Bernard Esia. Eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ena me da no. Sika ma mentia madam fu bia me pen ansem. Okay. Na me dono. Eye Reverend Edu Ado, Christ Apostolic Church. Eye CAC abeka number 2. Eye Papa Reverend Isaiah Donko. Eye Asaman Kesi. Ohene down. Number 2, Asaman Kesi ohene down. Reverend Isaiah Donko me chira o altar so ne radify epeja me. Na me chia yan kase papa. Eye CAC Central abeka La Paz CAC Central. Eye papa ankasa Prophet Bonzi. Papa me chia. Na baby abenya me ankasa. Eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Number betima reaching osuni. Me sira beboa me. Sensia ye wo Top FM. Nyame ya domu a ye senya a call up VC1. Bra na beka chem se difo me boa wo airtime ne ntimi nkoso ne ye nkyere kyere. Eye 0249 631876 0249 631876 020 3851633 020 3851633. Bra be so yase na boa ye. Ne ntimi mfa the real truth of Alpha and Omega konkan. Manu atosika. Yo odifo ye beda wasi ebebre na ebusuafo ye di esie na ene ye ka no yesu mfo doso a we nyina na sankofa wo wensusu ye nchi enkai bo kakra bia na ache se wo se nka memfa emfam kura na mire na fi ye na soso makan kwa de na ache se ye bebo eye eso a enesa ene eye papa a oda the Lamp of God City International ano I Prophet Elia Apia ene eye na woda ache se ye wishing eye happy blessed birthday pa wodi for eye nyame nipa nyame ensha wo pa Wåman wosra enoso emfa ema wenyi wonfiri adumu enko adumu na woma wase entre an se de okan yes obe ma ya Abraham asefo adane se mpoano anya no woma wosusu ministry ase entre pa eye emma chese enwo no de empa utiri su de biara eda afiwe oma wunhunu ne moho na wundi mane embroso enwo nananom ne wonana nkanso a enyina anyame ensha na ebusuafo momo de yi na eba se mo amunim line number na eda yina ase ne mfambra on last time ya mi engineer ba ko pedi ni birthday me kan ye amba me cameraman di mreku onu susu di ni birthday me kan ye amba o we die ai bosu na mu we die na ye na wodanti we die besere mu a anya sa dia na channel ye krosi na ma munhwe bim ai na enamidi esie na enuntinom one subscribe to your channel no edi ana ye obeye ede amaye like the videos na share or all the social media platform so follow yen our IG page and your Twitter page so @tumagh_ na enchaka si so enkoma me director Ben Bruce nyame ensha so dane da wo boye ma ye dwumedie no etimi ede eba eye awie ye pa me cameraman Yamsen Jamaica nyame ensha osuju 2 ho na ebiem mi engineer ba ko pe a ene de wotena video na chi echinchim ede ema ye Andy Tef London nyami ensha wo bebre wo dwuma pa a wo bo ede ema ye enya wa anka life yi amba so me editor Mr Dogbe na Ras nyami ensha mu nyina ene mi colleagues Benes nanama na Queen Fidi na ebiom so efia ensoma enchia kese enkoma mu nyina ba bibiara mo wona medi mo esien media ene ekria sikapa dasne yebesan edi ehia ebi makram. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are